West Karbi Anglong Baithalang so APGCL along outsource security guard asai 18 years so say sai kachuklem dona quartet maphan aron repen amen kethan era chok ahok akang sai longvek nang ji pusi pini case e la pen prek jama song pen kedang lok rat do an chetong dun pen kachasong asai kedengpon Something debo. Kopi aran wala ke. Itu bina interview pen तुम्हारे मेन बको अंगे मान interview हातर गनी interview गया बंदा berkira mana mana. Kopi aran lo. Itu mana निकल के थोसी itu मान cepat तुक है. Kopi aran lo tu. Pini helai pen guni pen apa lo. Pini no nam kan ni ning do. Kan amoy. Pini hai ne cebangun. Dona da cetanun. Ni no bek dong ke. Heri bonain pone bon cagi diliye hat tarigani ke anda interview ni dia sampai ni hin pen ka chilinde hat tarigani ke nahi ke hotel ni apan ke ni hin pen ka chilinde interview ni ni interview hat tarigani ni tum chataman ado sampai ni egi Naya tan medende aku bansin anak ron boleh berkong. Ilo Charlie Song lapen supported by development committee lapen 39 outsource security domain sin tum kal dak arong aradoan pen tum song rapel jat semet pet at happy ke song nangkok lagela lain lo ke damtang ceklo jona prang pen lo jela 39 le security guard kar bilang pe hydroelectric project lo labang so atum ban aron re pen ingthane tum memorandum samile tum pidam lo APDCL along samile tum pidam lo NEWS office song samile tum pidam lo salang li tum pini ka chingwa ye ban lapen itu dak aso thang bang thong kera sirkep committee to mat pini sakuri pen ki PJ pu ekdam long le that possibility tum la so step samile teng nang kok lo sining duk me pin podam nang lang berde karbing long tanmas council ben same CM akai tuliram rong hang alang li ridak chi pilo sa so ridak same pini lam hak ason si thaglong ate hala so allo bang ni tum MD APDCL MD ban le tum lo pidamelo sala so allo sa pini ani palam dak ason sin tum thaglong lo sini tum karbilo charlia song la bendak ke ongdung arat pini che sonang ko kalam thera sonang lo je nile tum isiba ta diman pini de tum komane pan panahok damji bupe sani tum as a peace che songi same alang le tum ban tong se kot pen bang so bang tong kera sirkep e pongwet pidano dale tum lalu beten itu baca song penap mat ini pen Washington kogi tapen nile tuman dragenian na polisi nang koriri dragenian na polisi nang koriri APDCL tum lam cobai ning jeri dan nile tuma pipo penabdik sini tum pipon po bulabang tuman aveda nangji chong thu cobai aveda ni jong sela tuma peivegi pulodang te bijuli bawon MD dame chairman dame kar bilang pi nang sunsi alang ni tumbang penap amat appointment reappointment pinoi alang ni tumbang lalu tente nile tuma te song bang intonik po Jong zila so tumara appointment pitutera potele so continuous series e song ba dami gompo so indefinite ka song sinde tum lo charlie song la pen dak ara don support pen tum che song tip sidu tipu lasinili puji ku bangke da ka chuklem tun banga hok pe na bangke ni tum 2008 aningkan Januari tarik si pensi ni tum da klem bomlo la pen pining ana bangke ni tum nikan krit roksi arta ta pleng elo amba singke nili tum bangke lason an aningkan along ke claim ta nili tum phanje nili tum lason ji pu bang chichini ni je nili tum asakuri bangke la ansi ing ton choji ningkane thom veji ba nikan pli veji putabe lason si IC pen isia company ke bang tami nili tum phan bangke lason si na pa chuklem long bom ama si lason no hala so pena teng si nili tum bang non ta chuklem long pu pusi ka matha sitambe nili tum phan bangke thang nat nili tum phan nang pachini ni pensi arni si penamat nang than pon et
Karbi lang pi hydro project along ka song lake pini pen le ame nang ke kar kali chikloyon so se pen sila dak nang che song bom wang bom lo la pen ke nilitum ang deng officially ron pen ning ka che thepen authority tum haning che thepen APGCL tum haning che thepen bijili bhawan tum haning che thepen Karbi Anglong autonomous council kachari tum haning che thepen itu west Karbi Anglong ke lang pon tum DCSP tum haning che thepen sin tum aron natang mate official true official sin tum che song bom wang bom lo sitame piniar nian tame ni tum kitun puang denga bangke no hok tame theklong le dat lo la so long li tum lang kam polo tang te piniar nia bangkel ladak jitu APGCL tuma bang Karbi khai mate Karbi Anglong ria phana ka chenek nang ke lang rema bangke itum angdeng itum klang dak lo bini lang dam nang Karbi lang pige itum lang pige lake ilitum itisia aphur ki molong itum Karbi Anglong isi ke thenai humpurti ilitum kaching hon hekti kalang pi ladak dem nang teng det pen ladak ilitum rada tuma phan kalili kalang lang kebai me nang pipo sakuri nang pipo pen chenglok kapre kawar sai nang pipo bu pen chenglok si haladak MOU che tok pen si ladak lang pi dia lang pi dem bohai lo la pen det na bangke wang lo piniar nia bangke lam chak ka chipi ladak piniar ni theklong ji la bang so dem nang ke teng jo ni aningkan wang tame we cheng biru apolote ladak hongkram ben chenglok boy thalang so ben chenglok la sui ria ke ong dung ba kaita ningkok chere do de lang ke the ku men ne ke wangi aningkan wang damil tum chini lo de malang lan pleng tang lo ku men tu ne nang kang ten ni pula so ka phere kok chere kaita do lo la an pen sita me da ka kar biara tum ning ding ning jon pen si ladak bang kwa lo ne kar biara dak reng dun voi lo po yo ne si piniar nian tame la haya puthak jok ta jong duno bang ave sita me ke mang hume me lam ba la pulo men ladak ningkan kret roksi kacong dat tum tang det ladak ilitum kiduk ke lak arara tum dak kacok lem tum phan men hang a message awe pin pen ging than pet pen an wan ki chit det abangke lake Karbi khai mate ladak kacong dara tum phan lake apran kar mut pusinil tum Karbi lo charlia song pen bage jong konji la solong ilitum Karbi lo charlia song pen arona teng pe ladak office along tame nang chuning rilo ilitum Karbi lo charlia song pen bijili wa han long tame chuning rilo DC office along tame DC chamber long tame chingki che than lo la solong itum Karbi Anglong autonomous council pen tame tok jir pen si la bang thongkera sil kep tu man put hot dak e borenga ngoi pepon tuwek nang ji kwa lot tok jilo sitame pini ladak la bang so IPGCL la tuma bangke Karbi lo charlia song lam tame nang kham khe det lo la Karbi Anglong autonomous council lam tame nang ar juje det son siman det lo la sila ana por tame Karbi Anglong arat amek plang prelang mate Karbi lo charlia song amek plang prelang polo take nilitum sila ke chethrak duk la si pini nile tuma bangke ining ding na ya ning ding lo la an nang update da phita mini tum lang dun ding lo la si pini ya bangke ining ki pung tang lo ka che chak ne lo yo ne si le tum la tum che song nang kok lo la bela so ka che song i po message ke dam tang Hambre along DC office along a meeting but DC office at hang no pen nilitum Karbi lo charlia song pen clear message pielo nilitum ke mang jong si pa pleng play protect break je ka che song dengi po bangke hala sorni sinitum declarelo la ana visita me pini nilitum lam idea ve data son sinang chipla la si pini ya bangke nilitum get kan kira ka che song nang pleng lo la si prap jin pen nilitum authority tum nang chiki che than pen la bang sir ke bang thongkera sir ke tum han buthot borenga ngoi chipi ponangi la pe ladak hala bang so MOU ka che sign along ladak arona teng pen kupisi lam chakidoma bangke immediate papleng nang chi jong si nil to make mang nil to make che song jong si nang papleng pi pe polo tang te pini ke get se kan kirchot ke wang jiar ni ke la an so se amege te ke si ni tum Karbi lo charlia song ben che song itu si labang so media hen ben to pachini pon ठीक है इतुम dak jahok tum bina interview pen appointment film mati itu maka kos bang mati bang nerke bang lo mani lo itu interview pi pepin bang di lo bang der api ini pera hat tarikane non acek lo hat tarikane interview do non itu hanaga parju bang son system lo je itu bang nerke bunit join dam nang ko kupia aron lo itu join dam ni আর itu non jong si hat tarikane jum jong si don je konde interview ani itu non bang nerke bang hai jong si join dam de pulate non hat tarikani bang ke itu bang nerke thange lage than pepo son sinin debo kopi aran lo lage itu bina interview pen tumha men bako ange non interview hat tarikani interview ke na banda berkelo men mana kopi join lo itu mana ningkan ke thoksi itu man cepat tu ke kopi join lo tu pini helapan guni pan apelai pini non antan ni nining do na amoy
ini hai ne cebangun lona da cedanun ni nobek dong heri bonai pone bon chagi dili lona da ni ngai ekdom pura heri la lang li tom sangali lang li tom lam ninje lang li jong si lam ninje ne lam ninje ne pode sar direct MD sar phanang hangoi itu MD sar kan heri chingki bang to lang li ke hai MD sar alam pang si kabilo sangali ke tumhan non bang ke non pituhan situation de itu bangler ke bang tumhan bangler ke bang tumhan bangler ke bang tumhan itu non appointment tidak bang non hakari gani pichong le tumhan cancel ni dia lam lo lage so let me put জানি শুনি তো আপোনালোকে বুজি পায়ো মোৰ লগতো আপোনালোকে বহিছে বাৰে বাৰে টক্স হৈছে মোৰ চেম্বাৰত তো কিছুমান কথা আমি লিগেলি আমি হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰো সেইখিনিয়ে গতিকে আপোনালোকে বুজক মোৰ এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে বুজক কথাটো যদি আপোনালোকে এইটো যেটো আউটসোর্স সিকিউরিটিৰ কাৰণে আপোনাৰ কথাও মানা নাই বুলি আপুনি কৈছে সেইকাৰণে আমি আপোনাৰ লগত আছো এই 39% আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো তেওঁলোকক লিগেলি কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰাইভেট ইনফৰমেশন আমি অলৰেডি জনাইছো আপোনালোকক দিছো যে আমি হিউমেনিটি গ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে কৰক আলোচনা কৰা পাছত যে নতুন মানুহজন কৰিব দিব নালাগে এতিয়ালৈকে এইটো কথা আপুনি যদি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আমাক জনাই দিয়ক বুলি এডিসি ক্লিয়াৰলি কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকে হেডকোৱাৰ্টাৰ আমি কথা পাতিছো হেডকোৱাৰ্টাৰৰ কথা নহয় আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ফালৰ পৰা বাৰংবাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট দিবলৈ কেনেকা কি কথা এইটো আৰু প্ৰথমৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ইকো দিয়া নাই এতিয়া এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাই আহিছে যে মেট্ৰিক পাছ সাৰ্টিফিকেট লাগে তেখেতে কেনেকা মেট্ৰিক পাছ সাৰ্টিফিকেট থাকিব নেকি কেনেকা তেখেতে সেইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰো তেওঁলোকে কি ধৰণে কৰিছে নাজানো সাত তাৰিখে আপোনালোকে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট 7 তাৰিখে আপোনালোকে তেওঁলোকে কথা দিছে 7 তাৰিখে আপোনালোকে এটেণ্ড কৰক এডিসি চেম্বার আমি কথা পাইছিলো আমি যদি আপোনালোকে টেকেল কৰিব নোৱাৰিলে আমাক জনাই দিয়ক ক্লিয়াৰলি কোৱা আছে এডিসি আপুনি আছিলে আমি আছিলো তেতিয়া মই যে নতুন মানুহজন জইন কৰিব দিব নালাগে বৰ্তমানলৈকে তেতিয়ালৈকে এমিকেবল সলিউশনটো হোৱা পাছতে নতুন মানুহজনে জইন কৰিব দিব লাগে বুলি তেখেতে আপোনাক কোৱা হয় নে নহয় সেইটো কথাটো আপুনি মিছা নক'ব আমি মৰা নাই আমি দুটা কাৰণৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে 39 সিকিউৰিটি গাৰ্ড দিছে আমি ডিমাণ্ড কৰা নাই আমি 39 সিকিউৰিটি they are rendering more than 17 years ago think about that they are rendering more than 17 years লামসো গালি লাগে এটো উৰুমুৰু কথা নহয় 17 ইয়ার্স যারা চাকৰি কৰা হৈছে আধা জীবন ইয়াতে গুচাইলে গতিল আৰু আধা জীবন ক'ত গুটি বনাইছে তে আপুনি পকেট পৰা চাকৰি দিব নেকি পাৰ্সোনেল দিয়ক তেখেতৰ চাকৰি নহলে আপুনি যদি ইমান ঘূৰিব নোৱাৰে যে আপুনি জনাই দিয়ক না ওপৰত লেভেল কৰে আমাৰ অত্যাচাৰ নকৰিব খালি টিকেট বেতন ইটো বাচিং নাই জমা কৰিবলৈ আহা নাই আমাৰ ৰাইটস আছে আমাৰ পক্ষ আছে আমাৰ তেখেতৰ কাৰণে বচাব কাৰণে we have the right to protect our security guard and you real over there you surrender it yes and just know it you are informed by your seniors I just want a amicable solution nangli inut karbi chetha la banso company karbi autonomous council bhanada we don't want to create any chaos here we don't want to create any chaos we just want our amicable solution and just retention for 39 security guard and give immediately siren to all the electricity posts because they are surfacing in circumstances in different kinds of the floods you got it what I'm trying to say you got it what I'm trying to say so দুটা কাৰণৰ কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰা হৈছে আপোনালোকে জনাই দিয়ক আমাক লিখিত আমাক দিয়ক ওপৰৰ লেভেল পৰা 39 সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু সাইৰেন টু অল ইলেক্ট্ৰিচিটি ফোৰ্সত কম লেভেল কা দিয়া হ'ব বুলি তাত ওপৰৰ লেভেল পৰা
লিখিত দিয়া দিয়ক চুই দিয়ক আপোনাৰ এপিডিচিএল পেডত লিখি দিয়ক Mai